Haubagosira Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokurigia ekirugo kyoborai bwense nigo bono banyare kogenderera koraga bokongu egatia barai kurwa orongorwa gusi abo baireire kuraria umuske William Ruto na kumurama Dr. Fred Matiang'i bagokwa na samatanga yoko mwenia hisemo kyo mosena tobika onche Nyamira okongo mogeni nigo bona barai abo boigo basaba abanyamira ko bachora barwandria abo barense ya Dr. Fred Matiang'i asoba chorio boke uburo beire kwene ko mweri bo mutinyoiga nigo hekere kyo Matiang'i asabiro mugusi ko bamo ejo kumusira aseganga yaye yokurigia uborai bwense igatia barai baikira nanga mono mosena tobwe county ya Kisii muske Richard Onyonka mosena tomokoro mheshimiwa Professor Sam Ongeri mujumbe wense mo ya North Mugirango Joash Nyamoko oyo borabu Patrick Osero nigati ya barai bande mnako tumanyumuri kito Steven Nyariki Nase homoyega boko mwenia isemoke omoseneto Nyamira Erike Okongo Mogeni asegeti yeskuru yoboroso yagesiaga ime ward ya Bosamare bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira asomoyega ikiranuano morwaneli wekero giebora ibwense Dr. Fred Matiang'i negati yabarai korugusi aiga yabegetiringo ya siasa nigo abarai oyo moko yonde baraga bakongwe byara barai korugusi ababeire bakumongora mu byaro gusi neri bagya yego sira umuske William Ruto yani Ruto ko na epateria ya bayi na Ruto ko ya oire chibesa ku Nairobi otiko sa Fred ya eskimu gaja ekra Fred ya nge minister osenaro vegete tirabu kiospio yaba minto bagiye batayo asumo gusiare bari bare birogo ego ika 2027 kanya ko bange birago byeino 2027 mwezi pi mumbani mwanchira abantu ba minto boigo na nturo kai mokire kidogo morame ingenda morame moroji injenge ndongo liga no bugaba ne bwanyamira ndari bo president no toko basalva ne kore nyororo twekire stage na itubono tugwatu mumura tukuira na intwe ati wokora kinyangi ati kole no mubusi ati ko bwatu mubusi tosuke go chimutwe taringa kerowe kiabande baitontu agenda gete. Yeah, Kamas, you came from Kuala yesterday. You have not been around. I'm asking you, Kale, uko wapi? Yeah? So, you want to toa icheka toa chile, yatobe kama sabai tutorosia basani, tutofte njia yoko kono musko yominto. Nena wala ya wale gaiga, tinko babule mugende na ende you know, unana katebira no ndalenge serikali. Omanga ya chaya kera alete. Wali atikete mai kabono munu mwako Ongeri, myself na bande musene Onyonka sene Okongo. Nintu bon tuti yiri kisa kuikyo mugusi. Oma konirumono. Yo mo koni legose. Mo koni legose. Take heed. Why do you think they're after him? Ekereke kioni go Dr. Fred Matiang'i amubeka maisomararo mu bungo North Mugirango moskecho Nyamoko oyorenga somo yego yu asekeria Matiang'i akweranga moske Nyamoko na yarorweta marieta yabarwaneri abare kuirukia bandera ya United Opposition asekorende bono airanire na gosira barwaneri ba UDA asoba chorio boke bwanyansiongo ekerenyo na manyamaiya Lakini bwana kerongo ake kura ekerenyo lakini betinga kazi UDA kera nondi lakini betinga kor so tigante bena biamo we want to pray for you, we want to wish you the very best and ajuminto na yebwe komo nyene ayebweka watu tebetinga umuntu deserving kwe msie ya kerenyo tuenzo support no ngaro. Bono actually bali tuwarenge room mali twenzi uzono ulimonga de Onyonka na birigo bali tuwarenge room mali twenzi ndio mali bono ntokaira ngaki ongaro aja we mzia no post takabu atikendo kende geko yero mujumbo yo manyene ro de biringa e constituency ngi bayro na already wodi yo muntu deserve ngo mu mzia ningo ongaro bono handika tikabera ese você não dá da cara que tinha até tinha acabado,
mugachikurigia omuntu onde bono egati y'abarai bande nigo bagendera kuboria abanyamira wakire kuraba rwanderia baria bagosira Dr. Fred Matiang'i mwisho no twarenge y'umusani onenye babere ground 3 weeks chiele kopta papa tuto kaendo 1 day nyairanga 1 day na ene mambi ene nyamoko nani kuchora ba mitu yajire okile cyasare kile cyabagoyire ebe saya inoye bonus nere idia yechele kopta kereke kioni go Matiang'i asabiro mogusiko bamo erio komosira siganga yo kuri oborai bwense igeza kubyumo gusiko tatu kwebanga bana tuwe bangire buna toliga nabara baba bange bakora amasikani yekereke obamotire serikali y'Omusike William Ruto asogosnywa wekirania magendero gusi kwamba wewe ukichukua uongozi utatetea mkulima ukatuambia kwamba ile bonus ya mkulima itaenda mpaka shilingi 50 na wananchi wangu wa Nyamira bonus ilikuja shilingi ngapi? Ni ndio mmoja nyara abindi ni socio ilomba manyeto na nyamba bunga mondora nyaro mondoria ninje na ende to ya ende kurusia saati tuchakane ya unanya sai ala to eliba Steven Nyarikembonde Ensoko TV West Mogrango, kaunti ya Nyamira.